O le faʻamanino I lalo tātou whiangainga. O tupe uma le tuʻu atu I tō aao e whai ai tō nanuenga mo le committee. It remains the property al Malo. E le suia le property ownership. O le ma le whai upu lona sfulu I le lau lava I le numela lona lua I luma lau pepa. O le whai upu ngā e ki li ai e mawhainga seize funds. A le account I to tonu tatu whiangainga. O le mafua anga e tāua te le aifa e whai upu le tonu tatu whiangainga. Ia awane I to tutupu mai ia mele na tutupu I le taimi le antua umatu ai le si palota o le mawhai o whainga kā al Malo na toi taofi mai ia accounts. O lea wa uma na au mai matolo ia to o whale no nofo tamatau ai ai sesi fesili e tō whingalo e tuu mai ia mamalama tele I whiangainga ia whamole ui mai I matolo ia a wale wa alu kako kaini a le o pau lava ngā o mata upu e o te whiangao e ia tō mangingo mako I lole lei o whai upu ngā le seize accounts ma o tupe lava e ku mau lava property and Malo pe o atu tō au. Ia o lea la ua mai al mata upu le fuafuaina mo lenei whanotanga e whatatau le tūla whono ma le whiangainga e whamamalama atu ai I tō mamalu. Alofangia e le atua lo o tō whiangai ai matiu te tau ave o komiti o whono whawai o le atu nuu. O la mātou upu muli muli ia tau tua nā ma o tō o le manui o Samoa I nuu mafio anga o loo I o loa tuu watu o Malo o tō aau. Manuia le atua e tō nganuenga.